Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Racha lel saiben la ishak tsibudah parisei ahka pakaluesh. Neketoch lishlajet qili iskih li anis utli komino utshekanash pawankili qashalnims kwankil salchagrab. Ali tikilal li ustanang utli pabal. Chishkhuni la intento rakh shebanu abaninka rakh shekanap shpanunkil li juncholchik. Eshak kamolbe inka nekesh ilok. Neketzileb li koksuk utnekenuk li kamei. Racha lel saiben la eshak tsib utah parisei ahka pakaluesh. Nekech akhrish li sek utli pulat a utlish sa nujenakchi elq ut mausilal. Atah parisei inka nakatilok chaksh penkwash sa li sek renak chakpila kakwili rish. Ratin likakwa